Di mo lang mo. Nabayagan nga adda relasyon dali ni Kentirso. Ay, sana nasaya, tikas ta nga ramid mo, pasita. Ag chismis ka manan, maditikas ka. Nang runa pa, tas iasawa day ta is istorya. Wala, adakan ka no di ka mamati. Nung nakita ko namin dali ni Kentirso, aging inagak day kay dalan. Di ko na ada siguro ako jak nakita. Gamay na, naglamal na ko namin ka. Anya? Well, iso nga, ay, awan day dya aleni. Rog-rogitan na titok nila kay na. Ay, sumardong kan. Sige, tay nakitaan, dagiti sinampay ko ijidak kala ba to? Bareng na magaandan. Ditakan. Laging sisingpet aso. Tadi na kano kaya't adenggan kibagbaga. Oho, if I know, adamot kasing sinarak na ijay ilay. Oho, agtal naman day taso. Ay, jakla kaya ti makis istorya iti dayjay apasita. Sa bahal iti bagbagana. Tibiyag ti kaaruba na ti bagbagana. Kasta na ti biyag. Kasta ti tao. Noon niya ti makita na, istoryain na, saritain na. Nga maditi kasta. Kasta na ti biyag nga rod, bakit? Di mo maikat na kita iti tao. Ngam na siya, saan nakakasta, tada panunot ko. Diyak kaya ti mangsarsarita iti kaarubak. No kumatakas ken ka amin a tao, ay di nagmayaten ngay. Ngam saan mo't nga ron? Tada dagiti mananao. At ibiyagla ti karuba da, ti sarsaritaan da. At di damot nga ron kita, ti bagbagi da. No awan pa kapilawan da. Ay, iso akay kayat kun ti agmay-may salatan. Lakay. Diyak kaya ti makika kaaruba dita. Diyak kaya ti agbasol. Nang runakat pasig at chismosa dagiti babae dito'y ayan tayaw. Ay uwan na. Kastalatan ti aramidin bakay. Tapno saan ka ama ipada kadagiti babay dita at chismosa. Wanda kayo! Ay, nakita ka! Naginagat danto pa yado ha! Ay, saus. Ay, katno garang ganjang ngamin dayjay nga idna, pasita. Edna? Lalaki na ni Gabi? Uwan ko nagtong mga main! Ops! Ay, sos! Nagdakkel ako to, Inga! Ay, sos! Ay! Sakit man Ay, awanan, Inga! Adagayam kutong! Ay, gaganay at isaan nga digdigaw! Mayat man ti panaglilindagin nyo dito'y paraangan da pasita. Aglilin niya kayo. Saka ito, agkikinutaw. Ay, natatamarteng kas talatibiyag ka! Awan maaramidan, may. Iso nga kikinuto ka, may. Anya ngawan maramidan yaw. Di kay lakat mapanag dalos ijay babalayaw. Oh no! In kayo kat kumaagmola iti aba no isaw. Taiso pa yasidan yun tao. Di kay kat agkikinuto dita. Ngagi istorya. Ay, ilakay martain! Oh my God, dito isangaw! Taikutuan ka! Si kapay langang sa... Ay, sanay! Inak man langang! Hawi! Lakay martain! Saanak lang sa ganya! 3 times a day ak nga ang suksok at iti-short pan kaw! Tapno ang mam! Ha? Wisit ka! Ay, naimbag ka na sabat ka dito'y dalan, agapitaw. Oh, apay ka di, Tata Martin. Ibagak da ito'y kan ka. Tananggag ko pagsasaritaan dani bakit mau. Anya? Uy, nagapitaw. Adi ka no bakit mau, kat lalaki na ni Gabi. Pudno ka di, Tata? Kasta tinanggag ko. Ngamnay, pen ka manaimbag. Tamangan mo't no sana pudnaw. Ni bakit ko? Lalaki na ni Gabi! Anyang oras kasi mang patitay? Alas 5. Tadi magas kami pa ijay talipapa. Sino ti kadwam? Natural, ni Bingbing nga anak ta. Sinukon ko ijay pagadalan da.
Kat di magas kami ijay talipapa. Tagim matang kami ititina pa. Asida. Tinapatarupam, ha? Anay ko! Anay ko! Apa yan ngay? Lalakim ni Gabi! Lalakim! Ha? Ay apo! Ay unay ka matanagapito! Apa yung kastamot tan? Di bagbaga! Hoy! Ibagaman tipod no kanya. Tamangan no isa ko ka sa kaibitin iti sa nga tikayo. Anya? Ay, saan alakay? Awan mat aramig gwadakas! Klonam wenno saan? Ha? Odno ka di? Wenno saan? Nita saan na sumumbat? Sige, bilangan ka iti lima, ha? May isa. Dua. Talo. Upat. Lima. Ay, anay ko! Ay, nanaplengan tilapayag ko! Ay, salbag ka, agapito! Di ka kabila! Abay! Nakita malalakit ni Gabi, ha? Nakita? Ay, Ka nagrason! Ikaw! Manangimon kamat ngamen! Iso ano anyala ditang tipatpatya! Manipo dita, saan ka narumumar dito balay, ha? Mawatam! Anya! Nunas ka na kuyugon ka iti sa di naman napapanam. Kuyugon ka! Anya! Agapito, inaksukunan ni Bingbing. Madam Damalaang, dismissal Sumuro ta, tabantayan ka. Saan? Sumuro ta, kudak lang arudin! Agawid kami nga ron adagos. Ay, una yung tigas ng aramid mo. Gapo itikin naman ng imon mo. Sursurutan naklatan iti sa dinuman apapanak. Ngagpapan ijay banyo. Wano iti CR. Anya nga iti amok. Ang mga no damit ni Gabi, ijay banyo kan si Ara, mangururay kan ka. Anya! Wan, kasta ti damag kaw. Amin apapapananyid na. Sursurutan nila kay na. Ultimo iti banyo. Ay, una yung tigas na. Akasmat la nakapimpintasan ni bakit na. Tasur-surutan na iti sa di naman napagturungan ni bakit na. Akas lama po ka. Kasano, aglalalaki nga minid na. Talaga ka din nga ni Gabi ti lalaki na. Ay, so swollen pudno. Iso mo't lagaya mabambantayan ni Agapito ha. Tada nga min lalaki na. Nay, adda kayo manan dito'y nga agkikinutaw. Katuan na. Apay ayala kay Marteng. Anya ti pakasikuram. Kat saan mo mat aparaangan da ito, itaparaangan mi mag. Ala, lumabas ka lata ka di. Imbis nga agkikinuto kayaw, ing kayo mat agmulay ti aba. Taiso pa ya pangalaan nyo iti sidain nyo. Kastalatan ti kanayon mo nga ibagbaga basta lumabas ka, Tata Marteng. May mayatan ngayon kay agmulay ti aba. Ngam ti agchichismes kayo ditoy. Apay, nangagmaw ti bagbaga may. Unay, nagpiksa ti panagdengag ko pasita. Uray panagsangit ti koton kat mangagaw. Ha? Agpaisaw? Wen! Kat nangag ko, timbagayo ani Edna, kat lalaki na ni Gabi. Ay na, punugayam anagpig sa ti panagdengag mo, Tata Marteng. Ngam nay, dahito iti bagak kada kayo ha. Di kay agsasaw iti sana pudnaw. Taamangan no may darom kayaw. Anya may darum asasawom mo, Tata Marteng. Di kay agsasaw iti no urbod. Taamangan no madaksan kayaw. Hoy Gabi, mabit man lang. Oh, pare Agapito. Anya ti bagam? Dahito iti sungbat ko. Nay ko. Di ka kasa ha? At tapis ka matan. Anya ti basong ko? Ag-agawon ti asawa. Neta, kas lamang lukloko ti Jaski. Ay, pakawan ng mapo, tadinam mo ti bagbagana. Ay, excuse me pare. Jak pagtatakunan ni bagat mo. Kukwam lang. Sige, ditakan. Katinton maminsan. Pankampay ti kinapod no. Sakbay nga tapis ka. Wow! Anay ko. Tinapis na kumatan. Abay, saan ka nga trabaho ita? Tadi ka mat na naggaraw? Amang ano agungot jabosyo iti grocerya pagpapaayam. Sana ka sumrek. Anya, tapay mat. Ay unay kan. Dahil talang arudan ti pang namnamaan ta.
Agabsent ka pa ilaang. Jak nga ron may ulo tiyag trabaho, tanaburi-bur ti ulok, kapot aglalaki ka. Anya? Ay, apo, agapitaw. Awan lalaki. Ay, unay kan aya. Ipanaknak mo dayta. Aging nga jak mapanaknakan niya awan lalaki, sana kag trabaho. Anya? Tata Martin, mabalin ka di ngay bagam kanyak no asino tinakangagam nga da lalaki. Ni Pasita, kendagiti kakadwana nga kikinuto. Ni Pasita, adi na amot agtigos. Che! Ha! Isugayam tinangdadawli tinagan ko Nanggagaw kadakwada, ken kadagiti kakadwana nga kikinuto. Asika, ket lalakin ni Gabi. Ay, por Diyos! Saan apod no dayta? Saan apod no? Ay napasita, adda kutom nagado. Ay katilig ismulatan adita ulo. Ay, deta kat gamit tadi kang sampo, nagdigos ka, pasita. Iso nga adda ko daw. Oh, ay, uy amuyo. Na, nakitak iti na minsan. Kay? Ay na. Agin inarakop damat kan kin ni Gabi. Adi no? Ijay waiting shed Rabi idin ka. Ay nagin inagdakit din adwa. Sigurado ka! Ay, damdagabi kan edna nga agin inarakop kan agin inagag. Talaga man, nakita ti dua bukol ti mata. Oh, talaga? Nakitam ida? Kat, ang mga no nagdiretso na pa iti hotel. Talaga nakita. Iso, ha? Edna? Ay, awan yung bagbaga kakasta. Innakaon. Uray siya kaon di pagbagak. Ay, kwang. Nay, ada ka magayam di tayo na. Si kagayam tinagtaudan ti chismis agsagana ka ta idarom ka. Nagsaksay na iti dwa karobam. Iti panang panpatakas mo iti dayaw ni Edna. Ano ti makunang Pasita? Kwa, kapitan. Tarabitab ka talaga? Chismosa? Uray siya, nairama na iti kinachismusam. Among kadi ati napisnak ni Agapito, gapo iti inwarwaras mo ababaik ni bakit na. Kwa. Sungbatam dahil pa nang dadaal mo kada kami pasita. Agmulta ka iti talo ababoy. Kan may sakaban abagas. Kan cash at 3,000 pisos. Ha? Ay, kasta ti kayak niya mapasamak, kapitan. Ano ti makunang Pasita? Jay talo ababoy. Partyan tayo diti barangay hall. Kat awisan tayo amin akakaruba nga umay damangan. Kat jay 3,000 pisos. I-cash na nga itad. Saan nga utang? Ay, sos, nagdakalan. Ay, nakasyanda ka di mo tan, 5 dagiti anak ko. Kan agtartara ko nakla iti talo ababoy. Kan nilakay ko mat, makitang-tang danlaang. Anya nga iti pagmultak. Parikot mo daytan Ha? Ikanda ka iti may sa alawas apawayway mo. Malala, sumbatan tayo tado sa ang Pasita. Ha? Inton maminsahan, di ka agsasaw iti sana pudno. At di ka lakit may darumanan. Mawatam, Ay, kapitan! Saanan! Ay, agbabawi akaun ka siyanda ka di, Tapno agnakam ka. Tapno di man ulitan pa iti kinachismosa. Ay, no. Mayak dito balayo, Edna. Agapito, tao mayak kumagkid daw iti pamakawan. Tani awan mo't pagmultak. Awan kwartak at 3,000. Iso apakawan indakla kuman Saan amabalin? Kinabgabil nak ni Agapito. Gapo iti inwarwaras mo. Kan saanan anapan nagtrabaho. Gapo tadinan mayulo ti trabaho na. Gapo iti inwarwaras mo nga dalalaki. Agnakam kamat nga tan. Saan niya may namabalin na kasta teraramidem? Tadadahilan ti pamilya ti aking pamilya. Iso ano maminsan, talyam na itan nagsanga adilam. Sandak ka din pakawan? Mapakawanda ka. Kasano nga iti talo ababoy amultam, kan tikas pa'y akanayunan amultam, kat saan na mababawi pa'y. Ha? Pag nakmamdaytan,
pasita at chismusa. Ayaw na yun ti kastoy. Di ka agsasaw iti saan apuno. Dilakot maidarom ka. Naawatam, pasita. Wan! Unid na, pakawanan da kaon.